people can only buy a complete brand. People don't buy products. They don't buy packages. And they most certainly don't buy advertising. They buy brand. I nekad su marke bile obeleže statusa, a sad isti fura svaka imitacija. Pa ljudi za Boga, zar to nije zabluda? I gde je stil kad je kič posto navika? Panika prosto vrvi ko je u butiku prvi kad je sale 30%. Tu nema zdrave glave ni gore ni odozdo. Takav horor nisam spoznao, tako stanje nije vozno. Da se zabeleži, da ručak mi se smuči kada čujem za Gucci. Šta te muči u papuči, kakve lubrikante lučiš i čime se kurčiš, šta je duže, šta je kraće. Znam da dupe gaće žvaće kada nosiš Versace, jer to nije prava mera. Kad lečiš komplekse pa marka ili brand, to ne mogu da na tome ste. U tome ste već dugo i ne vidite izlaz. Ajmo sada reggae kruvom, jedna regularna priča. Muzika je oličenje nas iznutra. Muzika je ono što nas odvaja od šunda. Bluda ima na izvoz, evo muzički prikaz. Svako ko brblja u prazno dobro zna gde je izlaz. Muzika je oličenje nas iznutra. Muzika je ono što nas odvaja od šunda. Kuda god da idemo, naš stil je isti. Prepoznatljiv hip-hop, stopim temama na listi. Po ulici pecaš kako oblače se deca, pa se precaš kako niko nema bundu od herca. I takozvani stilovi su daleko od umeća, a meni se prebacuje jel izgledam ko vreća. Ja bar ne nosim lakosita krokodila i ne glumim gospodina sa 20 kusur godina. Moderna lobotomija, mainstream sve dobija, za nas mikrofonija sve preko gej lobija. Ja se ukomiram od same pomisli da stopim se sa masom i da ostanem ovisnik tih modnih detalja što industrija valja, jer moralni si kad si cepani bez para. Muzika je oličenje nas iznutra. Muzika je ono što nas odvaja od šunda. Bluda ima na izvoz, evo muzički prikaz. Svako ko brblja u prazno dobro zna gde je izlaz. Muzika je oličenje nas iznutra. Muzika je ono što nas odvaja od šunda. Kuda god da idemo, naš stil je isti. Prepoznatljiv hip-hop, stopim temama na listi. Jer muzika je oličenje nas iznutra. Muzika je ono što nas odvaja od šunda. Da li pratiš priču, da li pratiš flow, jer ubedljivo je najbolje kada si go. A zar ne? Brands create confidence in the minds of buyers. There's the corporate image.